in zawa in von lo chi bai vekule United States politics thu thara ngai nom tak om zela thlir dan le ngai dan po asai sa deuh nuai mai Trump tran tu ten Donald Trump nge hi president somli parukna ni le ngei tura beidong lova an mid le beng an na chit rang lain Grand Old Party member tam takeroin Biden ne na chupomin thataka Biden le Harris kuta thu nei na hlan chon mai an thlop ve mek boka thu thang then khata phei chun Donald Trump hian martial law apuang to nia soite po a omani heti mek lai hian officiala president elect apuan to Joe Biden chu United States of America president somli parukna atana lak lu na tur ruang manna kalmup mup renga amai ro chu Biden lak lu president inaugurate hun January ni somnia hian president thana alung oilo Trump tran tu te le tua chu mi fir fiak mi engemaw zatin ral thuam nena lung oilo na lan tira buina siam an tum thu FBI lamin an dona wangin America ram state somnga khopuya ven himna uluk taka kalpui mek ania National Guard tam takin ven himna an thok mek ani thu don dan chuan Trump tin lo dana lung oilo te hian state somnga a khopui sang a silai nena lung oilo na lan tira President tharlak lunia Washington DC a kalkhoma pui thamle na takalung oino na lan tiran tumani Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania le Washington a phei chuan ngar takin venim na an kalpui mekani Texas a phei chuan Capitol building an khar top mai President elect Joe Biden lak luna tur Washington DC a Capitol building che vel phei chu an khar khip lockdown tlata National Guard sing khasanga lain an veng bok ani United States President tura Joe Biden lak luna hian president kalchuak tur Donald Trump chuan telatum lova January ni somni jinga White House wasanin Air Force One mangin Florida apananga Andrew Air Base a president ani chunga athu soinu nung bertur farewell speech asoyang White House Press Secretary Caroline McEnany point White House West Wing achua san Tomase January ni somni nilai ni thleng chuan press secretary na ala chel chun zomri donani John Roberts Chief Justice of Supreme Court of the United States chuan President elect Joe Biden chu rin umna thu tiam terin United States President somli parukna ni turin alalu tanga Sonia Sotomayor Associate Justice Supreme Court of the United States chuan Kamala Harris chu United States Vice President ni turin alalu don bok ani he president lak luna hian Donald Trump chu atel ve don lo ma se a Vice President Mike Pence ro chu atel thungang US House Joint Session Capitol Building ani laya ama tran tu te pong tal chiam na mi panga lai thina kha tamamo phuna puin Democrat Party chuan House of Representative impeachment an pass towa he impeachment motion hi Senate in January ni somni chonu hian angai to vele dona Senate hi Democrat Party thunun na hnuaya om to don ma se Grand Old Party Republican Senator som paria chatin Trump hi an phasan ani ngot lo chuan Trump impeach tumna hi a hlotling don lo ani America ram president om to jinga voi ni impeach tura thu boi otir om chun ani sangkha zakwa somri tatranga sangni somni tlenga president in thana achak lo jok ta thu soi hi siana ti zawa hanta langve ila sangkha zakwa somri in thana Ronald Reagan president dinglai Jimmy Carter Democrat ane tumin achak lo jok Carter chuan American mi puite chuan du thlanna an siam towa chu an du thlanna chua ke chuan kapomani ati sangkha zakwa somri pali in thana Walter Mondale an Ronald Reagan Republican ane lo tum khan Mondale chuan Ronald Reagan chu alo chakta a American vek kan nia Ronald Reagan po kan vaya ta na president ani bokang ani chu zanin hian kolom pu em ani sangkha zakwa somri pariat Michael Dukakis Democrat in
George H.W. Bush a hne lo nu loka Dukaki chuan George A.W. Bush chu kan vaya president ani dona na po thataka kan tho ho thei ka ve sei tlat ani he ram hian harasana tam tak ama chon tura po kan thlop tlat tur ani ang sangkha zagwa somkwa pania president ni lai George A.W. Bush chuan Democrat Bill Clinton a hne lowa hemi thum hian Bush senior chuan kan ma a natam tak tho tur lo ma hian American chu kan dama saber tur ni reng sela heng na thok tur hian Bill Clinton chu du sana ka hlana ni ti sangkha zakwa somkwa paruka Robert Dolan Bill Clinton a hne lo tumin dol chuan kan campaign lai tanga ka soi photo thin ang khan president hi ka khing pui ania ka mel ma ero ni lo du sakna ka hlana ke chuan ka thlop la tang ti ka tiamani ati kum sang ni a Al Gore an George W. Bush a hne lo nu loka a thu soi chu chi bai ule ni chin mai khan George W. Bush nen kan in bia United States President somli pathumna ani na kalom pui tu ka thilani campaign line sa takin in beiton maila tuna chuan in hir ngo na te da tha in ril ru mun khat puwa kanom ho hun le to ni he court thutlu na hi ka du ang ni lo ma se ke chuan ka pom thlapani ati kum sang ni kuma Gore le Bush in thlan hi anin beitok that le a boruak po sang le a George Bush hi popular vote a mutlem zo kania electoral vote a po zani somsari mu ngaya zani somsari pakhat che muwa a chak ram ani ber mai court lama po thu boi nein ani king zak manani chu tianga margin claim te a chak lowa po court thurem na chu a Gore hian pui tling takin a pom thei ani sang hi palia John Kerry an George W. Bush a hne lo nuwa Kerry chuan President Bush phone in ka bia ama le anu pui la ri te chu a hne na chana hian kolom pui thu ka hril ani America in thlanna hian tuma chaklo jok le chak jok an om tak tak theilo a chan chu kan mi du jok a chakama chaklo ema atu khuwa lo wara kanan tho hian American kan la ni reng thawani ati sang ni pariata John McCain an Barack Obama a hne lo tumin McCain chuan ni chin mai khan Senator Barack Obama ka phone ha he kan ram pania kan mangai em America president ni tura thlantin ani na hian kalom puina ka hlan ani ati sang ni som pania Mitt Romney an Barack Obama a hne lo tumin Romney chuan America hi kongdang hoya hroi thei hi kachak em lain mipuin hruai tu dang athlang ta sia chu wangin keile an kanu pui hian Obama tan le kan ram ta na in tong trai na hi karon zom ve zok don chuani sani som poruka Hillary Clinton an Donald Trump a hne lo khan Hillary i chuan ni zan khan Donald Trump chu kolom pui thu ka hrila kan ram ta na tho ho puya ka som hal bokani American zong te ta na president hlothling takani ka vei sei bok Donald Trump chu kan president ani don ta a alaka hian ril ru in hong tak nei le min kai hroi theina tan hun thra pe khi alaka kan batani ati tun trum sang ni som nia in thana hian Trump chuan dan ang taka vote thlak chin chau chu chiar sela ka chak chiang hlia diklo taka vote thlak te nen chiar chon Joe Biden a chak he in thlan hi ruk na nia vote ti ching pen na lian taka om ati sangkha zakwa somria Jimmy Carter te sangkha zakwa somkwa pani George A.W. Bush taki Trump ni na re-election a chaklo na ania sang ni Bush le sang ni somparu Trump te khi mi pui vote popular vote mutlem zok a chakna ani bok sang ni in thlan phege chu electoral vote ne na margin niam bernin Bush sian zani somsari tura zani somsari pakhat chi amwa chubaka Al Gore hian popular vote ala munem zok le ngal a chaklo dan hi anat dan ber chi ati thei ome Supreme Court in chui zui tla ka ngain vote sia that le te oma chuti chung chuan court thutluk na chu za takin apom thu Al Gore hian a soi thei ni chu wangin sang ni som ni in thana Donald Trump to nang hi avoi khatna ani lem lo te ro setel ve ila a thome mi fing pakhat chuan politics chu mitlem te hlok na tura mitlem te a so na hi ni ti in a lo soi to a
he thu hi khovel ram changkang United States a meu po adikin kan ram Mizoram a ngei po adik mek zelani politics hi hriat thiam a har motasin tunlai USA boru khan thir pe chon politics in lum le dan le thu dik le dot thlir chana harzia achiang hle mai United States a khuan covid wangin mi an thina salia tun nai khan mi nuai thum singa chuang zet an thi towa an la thi zel mai thei bok mak ang reng tak chu Trump le apol te khan economy chiat lu tuklawin Sri Lanka ra atam thiang ber sum dona kalpi zel ni se ti khan du dan ania lockdown te po atlem thiang ber ati an du ani kha chuti lai chon democrat thau chuan economy hon opening economy chu Trump mi puite nun na a hlut sak lo zia lươn tir na nia soin thei to pin lockdown an soi moi thunga a chan chu Trump economy a choi san kha mi puiten an du chan berani ti an ria covid si ron len tran ma kha chuan Trump chu mi te ril ru atlana hle ani kha ma se democrats te ta na wa nei thla takin sipui alo lenga dan rualawin economy din mun chu a cheta rup mai ani chu democrat ho chuan ram changa la in lockdown li ani chuan Trump ming ti tha thei turin economy a thang le ang ti an lawa lockdown li lo thei dan ngai tuin an tlang au pui charchara mainstream media ten thei to pano chu pui boka an hlo tling viau bok ani hi ti chuan le in thana hanzawa Biden chu chaka puana ni ta ka chuan du mu in ti takin le economy khar ke breng chu a short lo ti se ve le nu no diom takin democrat ho chuan an la thluk an thlak tran ta dai mai an ho tu te le an sangoi zon pui media te chuan lockdown hian sipui do na konga hlok na chen fa kom tham a thlen lo ti mi thiam te soinia soi chu na satakin an tlang au pui ve le ta a lockdown li thuai an soi moi ve le ta thung tun ma zong khan an ril ru ni hau lo tu te mo beinan mai an lo rak ve chiam ngot a lo ni reng mai mi pui te la chuan an khabeliam chu an lo lem duak zel mai boxi chung zianga chuan mi thiam tak nia soi te po an kat nuk mai a soi tlor thiam le media a aw chu pui tam na zong hi barakhon chi a lo ni lem lo ti hi hriat awar si em Zola nei pito muna missionary na thok mekin US in thlan thu a thlen a zia hi han bel tel tiang miro pui John Calvin chuan pathianin nam pakhat a hrem du chuan optu sual a pethin alo ti hi tuna America boruak nen hi na in mel hle Israel le Judalal te hun laia po khan lal sual takin ro an rel le an op pathianin phal sak thin ani kha ma se chung lalte lalhun chu khan ram le mi puin an tuarin an room thin ani kha ma se mi pui tam jok khan felna kong zo a in sualna kong zo khan wo man ti in an du jok thin tin felna kong zo chu a tha ti sareng chung in sualna kong zo du an tam jok thin po kha amak love America a khuan Christian ram ani chungin pathian du lo zong Bible in suala ati suala ngai lo thil tha anga ngai tlat khu mi tam tak an ni tlata mainline protestant ko chen lian pui te Bible school hlun le lian pui te an sarkar school te an institution tam zo te khu liberal zirtina in achia ne le abual at vek to ani loma conservative a in chal a in liberal a in chal an tam jok party ang zong po in Republican Party chu maktadoi somthum pakhat vel chau ani lain Democrat chuan member maktadoi somli pani lai anei thung ani an pastor tam takten mong ko hur le sex du to ka man chu suala ngai lowa mani congress honnia Democratic congressman Reverend Clay Waratong trai la cham khan an din mun chu engemaw zat ati lang chiang hle ome pathian ala Hindu pathian dang le pathian tia mingdanga an hria zong mingin amen and amen ateni kha kei chuan achunga pathian dang a chal khi kangai serious jok ma khatiang kha western liberal ho chuan pui an ti reng lo CNN in sang ni song pani khan nu pahlimna program pakhata chung ko hlim ni tur chuan mani ko pui chau ni loin mi dang nen mi pat mi chiat na khat to ka man turani atini kha hei hi kan Bible in uire anti sual lian tak chu ani chiang ani kan Bible chuan nin hunga chuan tluk chiana na satak alo tlen tu soya
hei hi hriat thiam chuan tunlai khaw vela thil thleng mek te hi amak lowe zirlai vek ani zawk United States ram chung chau ni loin khawvel pum muap ring tu ten US President Trump atin theinan thei top chu in kan tong trai hloma ma se kan be sei em chungin atling talowa vote ching pen chungchang chu thu hran ni se tling lowa da to maila alo thok chhon jom ta pal hlau ani chon a lo om hle bokanga kan tong trai nan tel pan min chang lowanga in mitam tak kan be dong po ani ma na kan tong trai na tel pan min chang lo ni lovin pathian thil tum kan la hriat phak ri lo alo om te po ani thei lali su lo kal le na tan sakol number te rom lal ram loading tur atan te in do na in hian ho na le trampla tur atan te boruak a in ming chho to po ani ma na sipui aleng muk boxia van mong sen atangin khuwa kan thlir thinang khan tharau mit le bible zirtin a eng atang hian thil I thlir zawk ang umiang anhu khanan Reverend Franklin Graham United States President Donald Trump pai thlak tumna a vote petu Republican member som te chungchang a soidan hi a top khanan kan video a hian I han bil tel ve le lok teang evangelist larming thang Billy Graham a fapa Reverend Franklin Graham Samaritan Pars din tu chuan Judah Iscariot anena te khiana zak chem ro phasan tu in ni e ati piap mai he thu hi congress a soi ho le vote la kan di ani tuk January ni som panga khan Facebook a aposa Democrat ho te hian pai thlak an du chan chu president hian huat em wang ani an thei ang to ka ti chet tuma an peina ni ati lali suwa zirti zingami Judah Iscariotan Isua rom si pai hne na tangka somthuma an hral nen khan te khinin Trump hi tangka silver somthumin an hral ani ati bok Graham chuan ani ang president hi kan la mulo chia ati niama economy a choi sanga na mulo an kiama NATO te an malak na tu sum tho turin atia North Korea chungchanga po hmala in an ho tu pa nen mai chana anin koma China lian zel turadanga tharei lo te chunga Middle East a amalak na te hian Nobel Prize don aphu li ani tina soi Graham hian heng ba ka hian president chu sa kho sang zalen na chungchanga amalak na te chu faka president lo ni to ten he tiangin ma an la lo ati hial ramri hung te IGs ne te sipai ti chak thu ate naw ti tlak do na konga te president Donald Trump hi afak le phasan tu ta chu heng thil zong min ti sak nu a hian in hnung lam chonin rang takin in phasan mai amo ti in Republican member som phasan tu te zak chem ro ati ani Graham vek hian Trump chu mifam kim ani bik lo thu le a thlop vek bik lo thu asoya January ni ruksang ni somni pakata Capitola thil thleng chu president ani chunga adin mun hiam lai ani ati Reverend Franklin Graham hi Trump tho but tu jinga me nia Franklin hian Facebook a hian follower nuai som ko panga ani meka Trump a thlop na chungchanga a thu soi hi a viral na salia news site changa tarlan ani BBC le CNN ti lama chuan hei hi mutur om velawang Trump pai thlak in pitch thlop tu Republican House member te anta langila David Valado California Adam Kinzinger Peter Major Fred Upton Michigan John Katko Michigan Anthony New York Gonzales Ohio Tom Rice Jamie Herrero Butler Washington Dan Newhouse Washington Liz Cheney Wyoming te ani viewer tengen du chau kan nei ve chu kan channel hi min la subscribe saklo ani chuan subscribe ti ka metin min lo subscribe sak ve ngei te u kan video upload thar te in lo mu ngal zel theina turin notification bell kha medle in ola in da don ya